na wo meka apisi api kenelo meka enui ne wo meka tepe yo ne yitan lo meka fi ne chovao eye meka ale kenele sele dokio me pipilao ela vovo ameke nana me vovo popo amenye doyola amekenye gadela amekenye adela akasi agbewo nti pensi ale Yesu pen quand même vovo popo kakade dito e na wo eye Kristo doyoyo na achekpakpa na doyoyo evanam globe evale tanye eye le nukunu amea nukunu awado peji la gbo melefiensia fofo mie de akpe no le kapopo ya me mie yira wo nko ela be mie nye bena Kristo yenye de la Kristo doyola Kristo gadela Kristo amenana me fofo papa ma dokpo nu gbede o le agbesi agbe melefiensia yo kata le toji eyo le radio agbo eyo le télé eyo le phone oje eyo le ya eyo le ejuta popovo Yesu de on se fianfia le Yesu point quand même de ga amesiame eye na de ameyo tane kudu adewo de wo dometo de siade eye fiensia anye wo pe de kpokpo pe fiesin anye wo pe doyoyo pe fiensi anye amesia me pe vovo kpokpo pe fiensi do peji o apeto le Yesu pen comme ye mi to gbedale la troglo amen bubure nam kafina no anyi ma wira ovo nani le apeto la pe yaira men le fiansia mieva nutinyade ike le nubabla ye yemegbo eye esi anye nutinya ma aga trojo le agbo me le fiansia le Yesu pen comme miele po Mateo pe agbaletani eye mahlicho kpukpi atonliaji esi me Yesu Kristo ele gede Capernaum Yesu ele gede akpewame Yesu le gede kwandi eye Yesu gede dio le tepe kenele fifi eye evadovo doyola vadovo gadela vadovo evadovo la de lavadovo mebede nukunu wa madepu fiensia o ela bena eye esi wo va Capernaum la abafia deva egbo le kuku demne ele kuku demne obe abafia deva ele be na vala ekwa ne va gbakple woji ne va gbakple wo susu gbakple wo lupo gbakple wo gbogbo ne va gbakple biabiade biabiama ikele chovare na ne wanye benade ne le toji menye benade ne le toji be na sia moto de koye o menye ben ne le toji be na kpom de koye o menye benade ne la fe ame benade na senu ikele jode amebu boji de koye olo vola wontori ne le maupe yaira pe chichina ebe eva gbakple biabiade eye esi ne va gbakple didide ne va gbakple woji ne va gbakple wo susu ne va gbakple wo lupo gbakple enu yo kata lemeo eye ne va gbakple biabiade ewo benya gblomele gbe amen apetoa ado biabiama ike lemewa biabiama ike ne chova egboa ado nti no le Yesu pen come obe apafia deva egbo minya ame ado susu ne benade judopo monya kaka ale togbore alonu jojo oleke togbere amero susu ne bena nu sempe zondede oleke togbea bena o so revio toye eye woya ova eye esimeye bubum kode losita esimeye amojesion totala me ameke fayade ameya enye apafia eye le gbedegbepen keke omela enye bubum ko gande enye amekanletore enye ame agbonu glade nto eye ameke o jesi le dukwame vola eva Yesu gbo esi o ane va Yesu gbo eye ne va tia oji fia gbo ne va apeto oji apeto agbo ne va nusen yike wo kiki agodo body na va eye ne le va de nglobe
bubu nkoma ikele nchi wa nglobenu koma eye na va apeto agbo eye apeto adoye pe asida ayirawo mikwa ne Yesu ayirawo le fiansi yala bubu penkoma ma khemona eye tepe ikene le anyigbandia tepe ma khemona obe ma kho de popo to apeto agbo ma kho doyoyo ma kho nukunu to apeto agbo fiansi ya ole Yesu penkome ebe ele de kukune minya amedo la nyigba atire ye wope do iko wona ehena monawo be o ma de kuku ehena mono be o ma bianu ehena mono be na o ma bianu cho dipo ame adode do iko wona wope doa ewe be na okoko alepegbe eye wole wodoku onu alegbegbe eye nu selo si alegbegbe eye amechapopo lo nti alegbegbe be nanko o matem anya aleke wa de kuku abianado ela bena ogla bena opanye ya mehia pepere namu bo ebe ne me de kuku fifia ele defia bena pepere nu hianam alo mopopo fodem ta eye amema o togbea wole kokopiade ole do piade le amegbeto odome eye wokpone benanka enye nu penu bena na bianu gake avafia yala ede nu pe mawo alo ede nunya alo sijeje alo nunya mawa bubu sokure amepedo iko wona ntia ede nu mokata dare eye esine fa Yesu gbofiansi ya na de nu mokata pugbe enu yo kata ko nche na tema susu nulea na nglo obe eye apeto adegbo le fiansi ya mi popugbe adelia le pugbe adelia me le gbogbombena apeto nye dochola mlo anyile apeme le lamechuchu dolem mikpa ameya me vai trodo enuo alo ava itepere aitepe ya aglonya abe aderokinu aye apon pochodo kwinchi abe nyenya me aleke va eglobe apeto eyu ebe nuko eyu ebe apeto esi wonye avasiatala ebe dosovio le gome eye nu sende lesi eye amoli ke wo wona dogba ple eye va ede bubu Kristo nchi ekoko Kristo deji sowu avasiawo ekoko Kristo deji sowu ameyo o chana kagba ple eye ele globe apeto abubu meremenye eye nu sende amole tenye va edo Kristo penu sende ji wu nu sen okata eye esi ne va le fiansi ya menye benade na globe judo pomonya kakaye be Kristo to ope hameye nyechan Kristo to ye menye nyechan subo la ye menye aode de numo kata pugbe le fiansi ya Yesu Kristo anyewo apeto mebede Yesu anyewo apeto la mebe le fiansi ya Yesu anyewo apeto eye menye bele ajameyolo menye bele bebe meyo voa le gaglangbe ele probe apeto nye dochola mlo anyi le apeme le lametutu dolem eye wole fukpem to kukui andrelia eglone bena nyela megbona be madagbele enu meglobe nadi meglobe nu kenye denenye church to denenye Kristo to alo de na solemea alo ne bibla we gbe alo de ne wo enuna na we gbe me bia nyare kese olo voile fiansi ya ike ne vala Yesu ma bia onyare kese o ebere na howo yaira eye na jo nuse acho jipo avanao doyoyo acho jipo avanao nukunu acho jipo avanao Yesu glone bena nyela megbona be madagbele enu de mi dojesi donya yawa ebe megbona ne me fa do fo ma so doyoyo ya ne ebe ne me fa do Yesu le gbo le apia me le fiasia Yesu le gbo le kwantila eye
ne Yesu va ɖo gbɔ wa ayɔdɔ kokokokoko adega kokokokoko atuka o kaka ɖe dzi tɔe Yesu aɖewo Yesu atsɔ nu vɔ̃ wo ke wo eye tsɔ ye dzi alikpikpi nyilia me eye aʋafia la ɖo nu gblɔ bena Aƒetɔ medzem be nava ge ɖe nye xɔ te o ke gblɔ nya ɖeka ko eye mebia bena ɖe mebe Yesu kwami ɖe ne nkomadzo alo Yesu kudze ɖe nam alo Yesu sɔnde ko nam ko amava da ɖe dzi mebia anyigba dzi na ɖeke o lo ebe Aƒetɔ ye nenye ebe fia ye nenye ebe ɖe atsekpakpa atseme ye nenye ebe Mawu me ye netso ne le gblɔ nya ɖeka nye dɔtsɔla ƒe lãme ase le fiesi ya Yesu ƒe nya adagbe le ŋuti o Yesu ƒe nya ayɔdɔ o Yesu ƒe nya aɖe o Yesu ƒe nya aɖega o ebe Yesu gblɔ nya ɖeka ko eye nye dɔtsɔla ƒe lãme ase yeƒe dɔtsɔla ƒe lãme se eye va me dzi be maka ɖe dzi na mi nukunu ya egbɔna na o kokoko dɔyɔyɔ gaɖeɖe egbɔna na o asɔ asi o eye abe aleke megblɔ na mia mele nu ƒom na mi tso vovokpɔkpɔ kaka ɖe dzi tɔe tso Kristo atsekpa la dzi Kristo ƒe atsekpakpa aɖu dzi aɖu vɔ̃ɖitɔ la ƒe dɔwɔna ɖe kpekpe dzi le agbo me mele kpɔ etama yi ke tsi le emea eta la gbɔ va yeƒe nɔnɔme nyuietɔa me mele kpɔ nukuvi ma yi ke gbã o ʋu vɔ mele kpɔ ame ma yi ke wonye kplibɔkplibɔtɔ o tsitre wole su azɔli elabena ŋkɔ Kristo ƒe atsekpakpa eɖuna dzi enye atsekpakpa yi ke ɖuna dzi enutɔ yi ke ŋuti ma ƒo nu ƒo so enu gbãtɔa subɔla yi ke le atsekpakpa yi ke dɔlea me ƒe atsekpakpa te eye evelia Yesu ƒe atsekpakpa ɖe fuwame sesẽtɔwo katã dzi eye etɔ̃lia ɖoƒe tɔ̃ yawo katã wonye tɔwo eye nyagblɔɖiwo katã wonye tɔwo Aƒetɔa ƒe ŋusẽ le nu yiwo katã yiwo me gblɔ fiasi ya ela va gbɔ zi ɖeka ye adze ɖe dziwo zi ɖeka le Yesu ƒe ŋkɔ me meka ƒe nyagblɔm mele hã nutsu ka ƒe nyagblɔm mele nyɔnu ka ye mele nya ya gblɔm na o asɔ asiwo le fiasi ya ma se nya kaka se ko ava tsi radio agoe vɔa o asɔ asiwo enu gbãtɔa yenye asubɔla dahe yi ke le atsekpakpa te eye wole fu kpem awo subɔla mlɔ anyi le aƒe me subɔla dɔtsɔla ɖe edze dɔtsɔla ɖe etsi aƒe me eye mɔkpɔkpɔ bu ɖe emlɔ anyi le aƒea me da ɖe eye aʋafia yi ke nye yeƒe aƒetɔa mate ŋu awɔ naɖeke nɛ o eye le ema ta esusui ebe o fika mayo o me yi afi ɖe vɔa me yi afi ma tsã nye mekpɔ naɖeke o ɖe me va yi ɖe mia me me yi afi ma tsã eye nye naɖeke medzɔ o eye me va yi de nutsu ma gbɔ me de nyɔnu ma gbɔ eye wokae na ŋkpɔ gake naɖeke medzɔ o eye nenye be adika ɖe le agbo me eye kuxi ɖe le agbo me eye ne le fukpekpe ɖe me tom eye ne yi ɖe teƒe vovovowo me kpɔ ɖo ŋuti tsã o la afi ne va egbe enya yi sem ne le egbe ne va ɖo Kristo gbɔ Kristo ya ŋusẽwo katã tɔe wònye ŋusẽ le Kristo si be aɖe o Yesu le ɖe o ge le fiasi ya ŋusẽ le Kristo si bena wòaɖe ga wòaɖe ga o Yesu aɖe ga o le fiasi ya ŋusẽ le Kristo si bena wòayɔ dɔ o bena wòana o gaɖeɖe blibo dɔyɔyɔ kple gaɖeɖe wo gbɔna na wo le fiasi ya tso dɔlélewo katã atso nu vɔ̃ɖiwo katã woaɖe ɖa le agbo me eye tsɔ ye dzia mikpɔ kpikpi asiekelia le kpikpi asiekelia le nutsinya me elabena nye hã menye ame si le ŋusẽ te esime Aƒetɔa gblɔ nɛ bena nye la me gbɔna eye mada gbe le ŋuti ele gblɔ be o Aƒetɔ o mehia be naɖe fu na ɖokui o lo Yesu afi ne lia ɖe woanɔ teƒe ya ko dɔnya wa ɖo ɖa eye menye be ne le gblɔ nya le teƒe ya enya wa awɔ dɔ
le aƒea me awɔ dɔ kakaɖedzitɔe eye wòasɔ vovokpɔkpɔ va eye atsekpakpa ƒe vovokpɔkpɔ yi ke le blibo eye eɖe gɔme nɛ enu yi ta wogblɔ nyama na Yesu bena Yesu ne gblɔ nya ɖeka ɖe eɖe gɔme nɛ ebena Yesu le kpɔe ma nye tsa ɖe atsetɔe menye atsekpakpa ƒe ame menye eye amewo le tenye eye ne me gblɔ na ɖeka be ewo heyi eyina ebe ɖe mese gɔme mese anyigbadzi ƒe atsekpakpa gɔme eye wò ya dziƒo ƒe atsekpakpa ne tsɔ vɛ eye alea ne me gblɔ na amegbetɔ le anyigba dzi be he dzo yi eyina eye Yesu wòtsa ne le gblɔ nya ɖe kpekpe enya sia nya yi ke na gblɔ na ame ɖe kpekpe le anyigba ya dzia le gɔmesese ke le asinye le atsekpakpa ŋutia Yesu ne le gblɔ be gbɔgbɔvɔ dogoa gbɔgbɔvɔ eɖo la doe Yesu ne le gblɔ be dɔléle dogoa dɔléle aɖo la se adogo ye Yesu ne wò ya ne gblɔ bena ɖe dɔléa me gbɔgbɔ dogoa eɖo la dogo eye ne le gblɔ be fuwame dogo fuwame ɖo la dogo eɖo la do ema ye nye enu yi gɔme ɖem wòle fifia mi na ma gblɔ nya ɖe na mi aʋafia ɖe esi ene le gblɔ be aʋafia ma egɔme bena le nyatia mea ebena ŋkɔ ekpatse ɖe ame alɔfa ɖeka dzi ne le gblɔ be menye aʋafia ebe sojawo wole tenye egɔme bena soja alɔfa ɖeka le eƒe gɔme enye aʋafia eye ele gblɔ be Yesu le kpɔ ma me kpatse ɖe ame alɔfa ɖeka dzi me kpatse ɖe gbadagba alɔfa ɖeka dzi va ewo Yesu ɖe atsepa me nenye dziƒo ƒe atsekpakpa ye le asiwo eye wò ya ne nye ya ebe kuxiwo katã yi ke le xexe ya mea ne kpatse ɖo katã dzi ebe ɖaɖi eɖa nye aɖaʋadɔ yo eɖa nye enu dzedze yo eɖa nye dɔléle ɖe kpekpe yo ebe wò Yesu ya ɖe wò ya ne kpatse ɖo katã dzi Yesu Kristo ƒe atsekpakpa ekpatse ɖe kuxiwo dzi dɔyɔyɔ na wo gaɖeɖe na wo ɖeɖekpɔkpɔ na wo mebe ɖe vovokpɔkpɔ na wo la vovokpɔkpɔ yi ke de blibo Yesu ƒe atsekpakpa blibo egbɔna ebe ɖe nu ame ala tema kɔkɔ atema nye ame takpe atema anye ame lolo yi ke lolo atema anye ame yi ke tsi alo ame aɖe yi ke le gbadagba ha me ebe ne le tenye ya kwa nye me kpɔ ale ke wololo alo ke okɔkɔ va ne me gblɔ ne be heyi eɖo la yi ye eye ebe meka ale ke ame alolo meka ale ke kuxia lolo meka ale ke kuxia nɔ teƒe ma eteƒe dzidzi o ebe Yesu ne wò ya ne gblɔ nya ɖeka ko ne gblɔ be dogo kuxi ma ɖo la do eɖo la dzo ye enu ma matem anɔ te le teƒe ma o gbɔgbɔ vɔ ƒe ŋusẽ ma magatem anɔ te ɖe teƒe ma o eye elabena ŋkɔ Kristoa atsekpakpa le si Kristo ekpatse ɖe dɔlélewo katã kuxiwo katã dzi eye ebe ne me gblɔ na bubu be wo ya va la evana ne Yesu gblɔ na dɔyɔyɔ be dɔyɔyɔ va dɔyɔyɔ la va na wo ne Yesu gblɔ be gaɖeɖe va gaɖeɖe ava na wo eye ne Yesu gblɔ bena ɖe ŋusẽ tso dziƒo ne ɖiɖi ɖe dziwoa ŋusẽ ava agbewo me kpɔɖa ne mla anyi le teƒe ma ne aƒetɔ agblɔ be tsitre enumake ena tsitre ye naɖeke ma le wo dɔyɔyɔ eye egblɔ be megblɔ na nye dɔla bena wɔ esia la ewɔnɛ eɖa nye gbɔgbɔ vɔ ye o gbɔgbɔ makɔmakɔ yo satana yo dɔléle yo aƒetɔa aƒo ŋusẽ agblɔ ŋusẽ ƒe nya eye fuwɔme ɖe kpekpe alo ahedada ɖe kpekpe yi ke le agbo mea wo katã aƒo te woƒe agba adogo yikpa ame aɖewo lia womese gɔme o bena ɖe efuwamea ɖoƒewo le esi fuwamea hasoso li ne vovovo dɔléle ƒe fuwame li
Satan a pe fu ameli. Ye anyigbaji pe fu ameli. Eye mafo pe fu amehali. Eye Amerika pe yikenu se lesi achekpakpa lesi bena watem acho anyigbaji pe fu ameda acho epugbe mafo pe fu ame acho epugbe eye gbogbo fon pe fu ame atema lue apugbe fu pepe kata atema chojo Amerika pe nuko bubu adeke meli yikona le amegbeto dome yikona le jipuate bena watem atrofu wamema le agbomo negbe Yesu penko akoe eye Yesu etitre de efuwame gbakple nufon pe mechonuao fuwame fese pe fuwame Yesu Kristo eto katame ye nanyibe ome khonao cho fuwame mokata moa o ava side ji ye Satan ape fuwame agava pe now eye nanyibe mekpo donti o ava deji ava pe anyigbaji to ana o eye no agbagba jem anoyim gbongbon fua Amerike atema lofu amokata dale jiwa matema fa gbo fua eye lenuwa na fa do de mafo pe fu pepe ame yenye so mafo. Anyijela de nuanyi eye nutu ade enanyi enye enu biala eye enu biala enu nyade kematema suyasi le anyigba yaji o eye kesinotoya eje apena no kata tema suyasi eye efame bena enu biala eku eye woyire ape eye kesinotoa eku eye yacha egbele yepe ape adi mikwa enu biala ya jesi bena aonye apea elejipo eye nu yokata metom melele tepeya menye apenye nya anyigba ya jio mele apeyim ye eye esi wokula mawu dola o kokwe yire ape jipo pe ape ochana yitepe makokoko ye kesinotoa kosinotoa ape ike leasi ape ike ya jesia yenye ape ike wotula anyigbaji le tepeya esi meye nu biala yala ejo le ide yepe ape le jipoa kesinotoa yala ya le jo le yepe ape gbola anyigba ya ji ajo le tepe ike wonona se na vivi tepe ike wonona ejo le tepe ma eye azon eyi de gokemeji tepe ma yala o ape mele tepe ma ne o eti ha go ha ne wa nu amele tepe ma o eye ticho papa mele tepe ma ne o eye kekeli mele tepe ma ne o ela benanu ko bo yepe ape la nyigba ya ji eye eti lesi ezole ape mene eye nu bobwe ole ape mene eduna nu bobwe ese na bibila nyigba ya ji va esi wokula mekwa Kristo pe achekpakpa le yepe akpemo mekwa Kristo pe nana le yepe akpemo ta ejole yepe ape mele nyigba ya ji eye de gokemejia fuwa meva yeji le tepema vola oya to ma nonenema o oya ma pe fula nyigba ya ji o ela bena Kristo achofu wa memadale akpome eye nele nu agbe eye ne vajo ayide gokemejia na yide ape meye blobe de ape mayi blobe ape mayi la ela benanuko Kristo yikenye dela Kristo yikenye apetoa ekasi agbewonchi eye na yuebe apeto na yuebe dela fuwame ajo egbea ewo be nya promelela
me bede fu wa mo fu pepe wo kata dolele wo kata nu fon wo me kafi ke wo to wo kata ajola gbo me gbe ale Yesu pe nko me mi na ma fa akpa felia le tepe ya akpa felia Mesia de la bakple atekpakpa de fu wa me gan oji nyape de la ele tepe ya eye ele ton gbenami minami akponu ti yan ikekle mele na mi apepepi andrelia egbo bena ebe egbo na bena nyela me gbona be madagbele enu Yesu adegbo le tepe kenelia Yesu nyamwala ejesi tepe kenelia la ele kwawe enya fi ne toe enya di kelemewe enya di kelemewu eye azon ele probe me gbona gbo Yesu be me gbona gbo ne le se o yon komari na nya be va do gbo fo ne le se amen kwa e va do gbo fo ma ne le titre eye ne tokpe to daji kwa na nya be e va do gbo eye ne le yue le fiesia eye ne probe apeto nye ya Yesu dem ade gbo le te pe kenele e wa de o eye ne le toli probe apeto twekem atweke ne ble o apeto tro agbenye a tro agbe o le fiesia eye ne probe apeto dem to fuwa mesime dem to dolele si me fiesia ye nye fiesi o le Yesu pen come minami akwe eye Yesu glone bena nyela megbona be madagbele enu de midojesia be Yesu Kristo mekpona mechiana memo mekpona menkumo obe anyitela fa ebe nele loana tema na ntinye nako ebe menloe nuti oneko eye abafia vadoa eglobe o nye dochola pe la megle eye gbogbo fon le fuwo me ebe megbona ne ma yodo eye ejo ameyo o so ebe to ye pe nyatia eyodo o kata eye nku agbatofa eglobe o ponye nu plani o David villa nu katim ne lo melejibe ma ponu eye ye pe nku viapu eye ponu eye klibo to no tepema eye esimo le kweka eyodo eye Yesu Kristo yenye eye amakecho ivayi egbe so idem ma for me eye Yesu Kristo mechana memo Yesu akasimia dometo de sia de fiesia ayodo amesia mele fiesia eye eglobe nanko ebe megbona la megbona nenya mikwa enye nyati bobueto ikewatem aglo eye dikeke adeke melemo ne de wo globe mafava anyene afalo alo mafo fa ebe nyela megbona ebe megbona eye meglobe dade yepe nya metro o yepe nu se metro o yepe lon na mepeto metro o yepe gbesoso be ya yodo be ya degawa metro o eye na Yesu globe nanko ebe megbona egobe megbona ebe enuma pepepepe ke ya ga we gbe anawo o globe amen o fika na ele ha globe amen egbona now ayodo now ebe nyela megbona be madagbele enu eye ebe nyela megbona be madagbele nyonu manu ne nyonu ya ebe megbona be madagbele nti egbona now eye ele nami kakadeji ya eye makle pipu yake magakle pipu nyili yake eye apasia lado enu blone benale pipu nyili ame apeto mejemu isn't that negative? No. Ebe enyanyu ebe akpasa gabe nyagbon le awo ebe nyawe ebe apafia emenye alo for the do pay kemelia menna be mejew yemejew ebe subala le tenye yalo eye apeto emenye for apeto nyenye menna be mejew yemejew ebe de ebe me tunafe eye me konafe tu edieti le gameji ebe nye kesino nuo me wombe mejo
aƒetɔ nye medze o ebe o nye tsã tsɔtsi tɔ me nye o tsɔtsi ke me dena alo sɔle subɔsubɔ nyia mena be me dze o ebe aƒetɔ nye medze o ebe matem ayi fia gbɔ esia yi ke dzrom faa eye nye ya kaka mave ɖo teƒe ma o agbo ƒu nanam zi ɖeka ye vɔne nye katsatsa gba kple fia la mewɔe be me dze o aƒetɔ nye medze o menana ga kesi ame dahewo eye mekpena ɖe amewo ŋuti vɔa nye asinudɔ wɔ aƒe ɖeke mewɔe be medze o aƒetɔ nye medze o ne le va le nenem ƒe nɔnɔmea me eye ne gblɔ be aƒetɔ enu yiwo katã hiãna ma ye nye Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ nye medze na dɔyɔyɔ o nye medze na ɖeɖekpɔkpɔ o nu vɔ̃ la ye menye eye nye ŋutɔ nye mate ma xe fe aɖeke na nye ɖeɖekpɔkpɔ o nye medze na wo tsɔtsɔke o nye medze na wo vovokpɔkpɔ o nye medze na ɖeɖekpɔkpɔ yi ke netsɔ vɛ o ema ye nye mɔnu ɖeka ƒe yi ke dzi ko natem ato bena ɖe dziƒo na ka asi ŋuti o dziƒo aka asi ŋuti o mebe dziƒo le asi ka ge ŋuti o le fiasi ya vɔa ne nya ne ɖe ye aʋafia eve na anyi le megbe dome ebe subɔlawo wole asi nye ne me gblɔ be yi woya yi na be do go Yesu ma eye na gblɔ ne bena be ame kpekpe aɖe bubume aɖe le teƒe ya ye ƒe nukɔ yi ke le siawo yɔnɛ be aʋafia eye nye dɔtsɔla ɖeka ƒe lãme gblẽ eye nye mate ŋu ŋutɔ le nya be medza nye mate ma tso le ame gbogbo yawo gbɔ koa abe nye bubu me ɖe mɔ nam be mava yi do go o subɔla yi ne la ve gblɔ nɛ bena ne va ne wòayɔ dɔsɔvi nya nam ne ɖe nenema wo ya makpɔ na ɖeke o Yesu atu agbadoe vɔla eva gbakple bɔbɔ nyenye ne nye dukɔ yi ke ŋuti yɔ nye ŋkɔ ɖo bɔbɔ eɖokui eye wòdo gbe ɖa nam eye woɖa asi wodzi nye ŋkume ebe matsɔ woƒe nu vɔ̃wo ake wo eye mayɔ dɔ woƒe anyigba esi ne va le fiasi ya le nenem ƒe nɔnɔmea me menye be ye nye Mesia menye be ye nye ɖela eye nusẽwo katã le Yesu si Yesu kpatse ɖe fu amegãwo dzi le fiasi ya nublanuikpɔkpɔ asɔ asi o le fiasi ya nukunu asɔ asi o le fiasi ya ɖeɖekpɔkpɔ asɔ asi o eye egblɔ be medzem be nava nye xɔ te o nage ɖe nye xɔ te o nage ɖe nye xɔ te o nage ɖe nye xɔ te o ebe xɔ nya ƒo ɖi menya afi me kpɔ ga le va ƒle nu ma katã tu xɔa ebe nye ŋutɔ yi ke le aƒea me ɖe nye medze o eye me ƒo ɖi nenema ke enu yiwo katã le aƒenya mea wo ƒo ɖi o aƒetɔ Yesu o ava aƒenye mea o woe ame dzadzae nenye ame kɔkɔe nenye eye nu yiwo katã trɔ ɖe wo Yesua ne le kɔkɔe ɖe matem ava nye xɔ te o nenya ame yiwo va le nenem ƒe nɔnɔme ma me yiwo gblɔ be o nye ŋutɔ me dzesi nye nutsinya nye ŋutɔ me nya nutsinyanya menya agbe ke me nɔna eye enu yiwo katã le asi nye enu yiwo katã sɔ asi nyea enu yiwo katã me ƒoƒua o womedze na ɖeɖekpɔkpɔ kple dɔyɔ woawo nye ame ma tɔgbe ke xɔna aƒetɔa ƒe ɖeɖekpɔkpɔ asɔ asiwo le fiasi ya eye egblɔ bena nukɔ gblɔ nya ɖeka ƒe ko gblɔ nya ɖeka ƒe ko aʋafia ele gblɔ na Yesu bena ɖe Yesu gblɔ nya ɖeka ƒe ko enu ka gblɔm wòlo enu yi gblɔm wòlea yenye be aƒetɔ ye nenye eye ne le Mawu ƒe nuɖusi me eye le gɔmedzedzea mea Mawu gblɔ bena kekeli ne do eye kekeli do Mawu ye ma ebe atsiaƒu ne do eye atsiaƒuwo do eye egblɔ bena nukɔ elãwo kple eyiwo katã tana le anyigba kpakple enu yiwo katã wole ƒu me woneva eye wòva me ebe ɣletriviwo ne do le dziƒo eye wòva me nenema ebe ɖe ema Mawu ye ma eɖe yeƒe ŋusẽ sɔfia to yeƒe nyakpɔkplɔ me eye ele gblɔ na Yesu bena Yesu wò ya aƒetɔ ye nenye eye ne le Mawu ŋusẽwo katã tɔa ƒe nuɖusi me eye esi ale yi ke Mawu ƒo nu eye xixia doa menye be wòe nye aƒetɔ gblɔ nya ɖeka ƒe ko gblɔ nya ɖeka ƒe ko Yesu wòe ave gblɔ bena ɖe xɔ dɔyɔyɔ eye nye dɔtsɔla ƒe lãme ase
eye le fiasi ya Yesu le tepe ya speaking Yesu le the gba o word eye of Yesu le gblɔ nya na o I didn't hear you ah there. nye me se amen wo la I thought me be me you are the susu one speaking the word. me susu be I'm wo de just kape the loudspeaker. me susu be o wo le ponu pe a o po nye ya re egbedidi pe mo e nya menye ye nye ya o so gbe ale ponu ye nya me le gblɔ ye eye le fiasi ya Yesu gblɔ be de nu fɔ wa o tso ke o le fiasi ya Yesu le gblɔ be ne kpɔ dede le fiasi ya Yesu le gblɔ be xɔ ga dede le fiasi ya Yesu le gblɔ be na de xɔ nukunu wa eye ne le se amen kpɔtɔkpɔtɔ ma na nye be va me na yi nenema tututututu ebe gblɔ nya ɖeka pɛ ko eye nye dɔtsɔla pe lãme ase I remember eye donkɔdzi one of the crusades. le dzidoƒo mɔnyakaka yɔ dometɔ ɖeka mea enya ɖeka enya koe la enya koe Yesu ƒe nya koe ye koe le ɖi ele ɖi ye koe le to eye nutsu ma By name enye from Enugu State. nutsu ma It was ele completely sick. Enugu state me edze dɔ ŋutɔ edze dɔ ale gbegbe edze dɔ eye At the point of death, ekaka ɖo kudonu I spoke eye the word. me gblɔ nya Christ took that word ye Kristo tsɔ nya ma ɖe came eye to wò va yi him do ɖe gbɔ at the time of le prayer. Let me gbedodoɖa show ƒe you gaƒoƒo me quickly matsɔe fia mi what miatsɔe fia mi tell us what o happened. dɔkita gblɔ nya na mi enu yi dzɔa My name is Ifeanyi Chukwugu. I thank God for my life. meda akpe na Mawu le It was agbenye a ta very bad situation. He fell sick. We carried him from one edze place to the dɔ other. mi kɔkɔe yi teƒe Before the vovovowo thing started, I don't know where I am. eye nye tɔ nye menya afi ka menɔ nye menya nu kae le dzɔ To come out and ease myself. nye mate ma tsitre ɖokui nye si adogo Even the time where they carry me go to hospital, I don't even know. ye menya yi ka yi tsa Things wokɔ even yi touch my kɔnti o head to make me run mad. Even anything, the thing that I'm speaking that time. ye menya nu yi ke gbalẽ dzi yim le gaƒoƒo ma me Like a madman, the time where I'm recovering myself. I can't wonder, me, talking all this. But now, fa I am okay. And azɔ now, a ebe ye thank God enu for abe na my life. amedzenu ene Giving me vo another afifi chance. ya nu sia nu ye le ɖokui me Praise ye God for my life. Just about to go for MRO scan, we heard about the Global Divine Touch Crusade. Mawu And then we ƒe connected. Mawu By nyakaka special grace dziɖoƒo of mɔ God. nyakaka yi ke wowɔ yi Miraculous ke nye thing Mawu ƒe happened. asika me I aƒe look at my tanya elder brother, gama I mea see ye some- me I Mawu see a lot sra of yi gbɔ le difference. Things that I cannot do before, I saw him doing it. enu yi ko yi Even mete when le he was wɔsɔn afifi ya ele wɔ on the oxygen before, they removed the oxygen immediately. I want to thank God for ekawo this yo product to to ŋɔtsi me save na ye divine le touch. kɔdzi sa vo afifi ya thank God Mawu for da gbe le ŋtsi sustaining aƒetɔ aka si ye ŋtsi May God ye ye bless him kpɔ more. dɔyɔyɔ God Mawu bless kpɔ nublanui na ye everybody. Praise the Lord. kafu na Mawu It happened to him. eva me nɛ It's now your turn. azɔa eɖo dzi o I've given chance to a young man to talk. Me I'm na gonna give chance to mɔnu woman kpɔkpɔ Gladys nusu was healed. ɖekakpui eƒonpo Let her tell fifia you ɖetugbivi the ɖe condition, aƒonpo the story, what na mi actually happened enu yi ke dzɔ herself. na Gladys, enu yi ke dzɔ ɖe dzia talk to your people. I was ashamed because children are at my back, and those people, those children, they watch at me when I Ebe- carry my hand and place. on ebe my arm. enukpe le yeƒe My name agbedzi is Gladys Gogo. ye I'm from Rivers State. Rivers State ye le After the delivering of my son, Le- that was 2017. le ƒe akpe ve kple wuiadrelia me aƒetɔa yɔ dɔ edeka yeƒe vi ŋutsuvi eye adika gã ɖe le yeƒe agbe me Whenever I'm sleeping, I'll be feeling something, an object moving. in eye my ne ye arm. le alɔdɔma ye Even if I'm sena be walking, naɖe le ʋla and le it's yeƒe a dzime serious ne pain. yi be ye le zɔ la ye sena veve ŋutɔ This thing now stopped, as in a kind of stopping my period. My skin now started turning to, as in very dry eye yeƒe because of the problem. le kuxi Then mantia I now attend the global crusade. ye va That dzudoƒo was Mawu Abia Global Crusade nyakaka with Pastor dzudoƒo mɔ nyakaka kpakple Dr. pastor W.F. Dr. Kumuyi. WF Then Kumuyi
He now said that wherever you have a challenge, eye you o should gblɔ lay le teƒe our ma bena ne be hands aɖikaɖe on alo it. kuxi ɖe dɔléle ɖe le dzi wa nasɔ asi sɔ da ɖe dzi yemesɔ asi sɔ da ɖe teƒea tutu elabena enukpe ele nu kpem na ye eye ele dzime na ye eye amewo la va nɔ kpɔ yea I was ashamed. ye ele kpe nu na ye To God be the glory. vɔ la I ŋuti will not kɔkɔe even na lay nye my hands Mawu on tɔ it. yemeda asi ɖe teƒea ya o lo vɔa ame mamlɛa yewo ɖea ye ko yeƒe kuxia ƒe nuwuwoe ma lo fifia yi ke yele ƒonuƒo na mía yate ma zɔ azɔli yate ma tsi kpo yate ma tsi kpo yate awɔ nu sia nu yate abɔbɔ eye nenyi be ye gamlɔ anyi le alɔtɔm hã la yemese na naneke o yemele naneke sem o Yesu ne xɔ yeƒe kafukafu le Yesu ƒe ŋkɔme amen na o. Tonight, Le your tongue. fiasi ya eɖo tɔ wòadzi azɔ wòtsã eɖo dzi o amen. Point number 3 Ɖoƒe tɔ̃lia, now. ɖoƒe Number tɔ̃lia azɔ. 3, Ɖoƒe we're tɔ̃lia, talking about mi le nu ƒom the tso miracle of salvation, ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nukunu authenticated with gracious yi ke transformation. woɖo kpe dzi kpakple amenuveve ƒe tɔtrɔ. Mikpɔa, fiasi ya agbe yeye, agbe nyɔnu, agbe kɔkɔwu, agbe yi ke kpɔ tɔtrɔ Look at your asɔ asi o. pastor shouting and then you cannot Pastor talk. wòle da apa ye wòtsã matema da apa gblɔ be amen oa. Chapter 8, Mateo and I'm tanyi reading from Mateo verse tanyi 10. maxlẽ tso kpukpu When wolia Jesus dzi heard it, ke esi Yesu Marvel se la eƒe said mo wɔ yaa to them eye that wògblɔ followed, na ame siwo le yome la bena aƒetɔa ekpɔ aʋafia the centurion aʋafia of his heart, aʋafia and he spoke to eƒo people, nuƒo na Yesua yeƒe mo wɔ yaa eye fifia Yesu trɔ ɖe amewo ŋuti nenema ke wòtsã le dza wɔ na ɖe fiasi ya ɖe aʋuʋu Yesu ƒe dzi eye Yesu atrɔ ɖe ŋuti tɔxɛ ɖe eye Yesu awɔ nu tɔxɛ nukunu tɔxɛ ɖe le agbo me le Yesu ƒe kɔme. When Jesus had it, Esime Yesu se aʋafia nu kae Yesu se o enu yi aʋafia gblɔa aʋafia le gblɔ bena Yesu gblɔ nya ɖeka pɛ ko eye nye dɔtsɔla ƒe lãme ase esime Yesu se nyati ma ɖe Yesu le gblɔ na ame yiwo dze yome la bena ɖe ebe vavã me le gblɔm na mi I have not found ebe so great faith. vavã me le gblɔ na mi bena le Israel me hã la nyemekpɔ nenem dzikɔ sia tɔgbe kpɔ o. So Ebe ɖe ele gblɔ le nutsua ŋuti bena ɖe xɔsia yeƒe xɔsia kpe ŋutɔ ebe dzixɔsia elolo ebe ale dzixɔse tɔgbea ye mekpɔe kpɔ o eɖe fia dzixɔsia eɖe fia ne be mi le gblɔ na bena ɖe aƒetɔ Lord, eye ne gblɔ be aƒetɔ ye nenye Yesu nu atsekpakpa ƒe ame nenye Yesu nusẽtɔ ye nenye Yesu wo ya mate ma do kpo nu o eye esi wogblɔ be ɖe Yesu wo ya mehiã o ɖe mehiã be nava o ɖe kasi ŋuti nye ko tutum nyemehiã be mamlɔ anyi le anyigba o vɔa enya ye nyatia ye eye esi wòva eyɔ dɔ amewo eɖe game bubuwo ebe gblɔ nya ɖeka pɛ ko gblɔ nya ko enya koe na gblɔ eye nye dɔtsɔla ƒe lãme ase ebe pastor dɔtsɔla ɖeke mele asi nye o asi wa ɖe subɔlawoe asi wa ye ma enu te ye egbɔdzɔ agbe megale mo alɔ wa agbe megale mo subɔlawoe subɔla wa alɔ wa akpɔdɔyɔ lebe pastor o subɔla ɖeke mele asi yɔ afɔ wa subɔla woe ye kɔkɔ na wo yina teƒe woe ye kɔkɔ na wo yina chantier dzi ye kɔkɔ na wo yina dɔa me fifia ne kpli bɔe fifia ne tsi teƒe ɖeka ye tension ma ƒo da ɖe ya afɔ wa ma gate ma zɔn ɖe ye elabena ŋkɔ afɔ wa kpli bɔ eye ne le gblɔ na aƒetɔ be aƒetɔ afɔ nye yi ke nye subɔla nyea you will heal. na yɔtɔe eye ne aƒetɔa ka asi ŋuti eka asi afɔ wo ŋutia agbe la ge ɖe me eye natsitre na zɔ azɔli Your lungs, the subject. dzɔfito wawa If you don't have subɔla wo lungs, ye if your ne lungs dzɔfito are mele weak, asi wo if your ye lungs dzɔfito are wawo weak, o dze dɔ you cannot ye breathe, mate and ma if you gbɔ o don't ɖe breathe, eye ne you mete cannot le live, gbɔ wa ye the gɔme be mate ma lungs nu are your agbe o servants. o aƒetɔ Speak
Jɔfitonyo wa wawe nye subɔla nyo gblɔnya ɖeka ko eye nye dɔtsɔla yi ko nye jɔfitonyo ɖe ne woakpɔ dɔyɔ ayikuwa wawo wɔna dɔ esia yi eye eʋuto na me eye ekɔna ʋua ŋuti eye esɔna ya ɖo vovo aɖe vovo eye le ememe be nutsinuwa wokɔna tseketseketseke eye ne be subɔla mawo yi ke nye ayikuwa megate le wɔ dɔ egɔme be la ɖe mate ma ade nugodo mate ma ayi ade asi gomo mate ma anɔ agbe nuseƒe agbo ayikuwa wawoe nye dɔtsɔlawo wole akpɔ dɔyɔ fɛsia le Yesu ƒe ŋkɔme wo nukuviwo ɖe ye nye wo dɔtsɔlawo elabena nukɔ nenyi be nukumawo dzi tsɔ ye mete le kpɔ nuwoa wola nɔ zɔn wola dze to ɖe me wola ava dze ɖe me ava dze anyi le teƒe ɖe eye ehiã be woava kɔkɔ wo ye nukuvi wawoe nye subɔlawo eye subɔla wawoe kpɔna nu na wo yo te zɔna eye ne nukuviwo mele kpɔ nu nyuie ɖe o egɔme be womate ma subɔ wo nyuie ɖe o aƒetɔ agbɔna gbɔ le fesi ya akasi nukuvi mawo ŋuti nukuvi mawo ɖe wole akpɔ dɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔme eye nutinu ɖe kpekpe na wo eye wole meme eye wole kota wo subɔ na wo wowɔna dɔ na wo eye wowɔna mikpa eye ne matem wo susuwo ne matem ade nugble nyuie ɖe o ne matem awɔ naɖe oa kpakple wo susuwo eye susuwa ekaka eye ne dze aɖaʋa egɔme be susuwa ye nye subɔlawo leke natem anɔ agbe ne be susu mele asi o aƒetɔ akasi wo nutsinu ɖe kpekpe ŋuti akasi wo dɔtsɔlawo ŋuti le Yesu ƒe ŋkɔme eye esime Yesu aƒonu na dɔtsɔlawo ma eye enu gbegble ɖe kpekpe ke le nutsilawo me Yesu aƒonu nɛ aƒetɔ ye wònye le ame le kpɔ aɖe le kpɔ dɔyɔyɔ la mebe mele kpɔ wo ne tsitene le zɔzɔli mebe me kpɔ wo le kpɔ nu eye megahiã ame ɖeke le alɔ na wo ame ɖeke ale ati na wo ame ɖe be zɔtofi aho vɔ wo ŋutɔ le nu kpɔm eye nazɔ azɔli le Yesu ƒe ŋkɔme mina miakpɔ kpukpuvi tɔ̃lia le kpukpuvi tɔ̃lia me eye Yesu gblɔ na aʋafia la bena hei eye ale si ne xɔe se la ɖe ne xɔase fiasi ya mebe ɖe xɔsetɔ ɖe le teƒe ma zi xɔsetɔ ɖe le teƒe ma esi ne xɔse la ale si ne xɔse la woawɔ na wo nenema ke eye yeƒe dɔtsɔla ƒe lãmesẽ le gaƒoƒo ma ke dzi fiasi ya ɖe ele ava me nɔ nenema le gaƒoƒo ma ke dzi ayɔ dɔ wo mebe aɖe ga wo mebe aɖe wo wo dzi wo gbɔgbɔ nenyi be wo gbɔgbɔ ele to kpakple fɔbubu eye dziwa eƒona gbagbagbagbagba eye fɔbubu le mewo eye ne gbɔ ɖe ne le alea ɖe matem awɔ edu aɖeke o va edziwa ye nye subɔlawoa ye nye agbewo ƒe titsinatɔ aƒetɔ aklɔ dziwa ŋuti aƒetɔ atsɔ nu vɔ̃wo ke wo eye atsɔ ŋutifafa ge ɖe dziwo me egbea asɔ ŋutifafa ge ɖe agbewo me egbea edzi wo susu wo nugledede wo nukuviwo wo afɔ wo alɔwo wo nutinu ɖe kpekpea avovo kpɔkpɔ blibo na wo le fiasi ya ɖe le to ɖom ma mebe le to dzia le sɔgbe hã ɖe nava aƒetɔa gbɔa. Say that again. Call him Lord. Yea be apeto, glo be apeto. Me be ga glo be apeto. Nya bobota eye mia nuku apeto e wonye. Ye nye de la. He rose from the dead. E docho amekuko dom e fo de chitri. Bena wa chofu amewo fu pepe ojo, wa choto lele ojo. Eye don kweji nglobe a check papa nglobe dari nglobe nuko gama e kala si o yana be patron o yana be president nglobe nu mo kata yebe apeto yebe de la eye nu fon wo kata acho kata akeo eye anglo nuko de agbegbale amele tipo eye ajrate pedo dina o le tipo ale gbegbe na de ne le jo le kike si amea
mayi de fu wɔ me pe teƒe kɔkɔ awo mayi de teƒe mɔ mia bɔbɔta eye mia nuku ne le dzi yeƒe tsɔtsɔke ne le dzi yeƒe ɖeɖekpɔkpɔ ne le dzi ŋutifafa le wo susu me teƒe sia teƒe ke ne le afi sia afi ke ne lia kɔ asi dzi Mawu ne yra o me le dzi Yesu ƒe ŋutifafa me le dzi yeƒe tsɔtsɔke me le dzi yeƒe gbɔdzɔe me xɔe abe nye aƒetɔ ene me xɔe abe nye ɖela ene ega matem aɖem o ʋɔtsikpɔkpɔ matem aɖem o enusẽ o numa ɖeke matem aɖem o enu yiwo katã mewɔe ya matem aɖem o voa me va Kristo gbɔ Kristo yi ke nye nye ɖela Kristo yi ke nye nye aƒetɔ taflatse ne le kɔ asi dzi ɖe tsitre teƒe yi ke ne le tsitre ne le radioa gbɔ ya nɔvi tsitre ne le mi le hame ya mi le teƒe alo wò ɖeka le afi ɖea eya yenye ɖeɖekpɔkpɔ ƒe gaƒoƒo kɔ asi dzi kɔ si asi dzi ne le kɔ asi dzi ɖe akpe na tsitre Mawu ne yra o ya o Mawu ne yra o kaka tɔtɔ Mawu ne yra o o mama Mawu ne yra o kaka dadavi Mawu ne yra o ya Mawu ne yra o Mawu ne yra o evɔ gblɔ be o aƒetɔ yɔe be aƒetɔ gblɔ be aƒetɔ nye nenye gblɔ be Yesu aƒetɔ nye nenye Yesu ɖela nye nenye metsɔ ɖokuinye na wo fifi la nye medzi be ɖe fukpekpe ma yi ke le dzomavɔ mea mava yi ke ɖe nu ma mo Yesu ɖe fɔbubu nyewo dzo ɖe dzo gblɔnɛ Yesu metsia na ame me o mekpɔ na ame ŋkume o ebe ame sia ame ke ayɔ aƒetɔa ƒe ŋkɔ la woaxɔ nɛ ɖeɖe aso esi tsitre teƒe ke ne lia tsitre teƒe ke ne lia eye nàgblɔ aƒetɔ nye kple ɖela nye nenye mado gbe ɖa kpe ɖe ŋuti o fofo le Yesu ƒe ŋkɔ me mede akpenɔ le gaƒoƒo sia me eye medo gbe ɖa be ɖeɖekpɔkpɔ wo tsɔtsɔke ne su wo dometɔ ɖe sia ɖe yi ke xɔe se fifi la ne su wo si le Yesu ƒe ŋkɔ me ɖe fɔbubu ɖa le woƒe agbe me ɖe teteɖeanyi ɖa le woƒe agbe me ɖe fɔbubu ɖa le woƒe dzi me eye nana bena wo xɔxɔ ƒe dzidzɔ ne su wo dometɔ ɖe sia ɖe si le woƒe dzi me fifi la ŋlɔ woƒe ŋkɔwo ɖe agbegbalẽa me le dziƒo akpe na wo aƒetɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le Mawu ne yra mi kaka Mawu ne yra wo yi ke gbedodo ɖa wu enu alekea enui na woa yenye be natsɔ kaƒomɔvi wa tsɔ kaƒomɔvi wa wezɔn ke ɖe Mawu fiaɖuƒe la me wezɔn ke ɖe Mawu fiaɖuƒe la me wezɔn kaka sɔ kaƒomɔvi wa zi ɖeka kpla eye naŋlɔ nukɔ wo kple phone number wa aɖo ɖe nɔmba sia yi ke mana wa dzi ŋlɔe ɖo ɖe +80 naɖeke wo kple ne blatɔ̃vɔnyi oyi nɔtɔ dzi le radioa gbɔ eye ne se mawunya eye gbedodoɖa ƒe gameɖo ne wɔ tiatia be Yesu ye nye yeƒe aƒetɔ eye ne kɔ asi yi dzi sɔ agbo na Yesu ŋlɔ ŋkɔ o kple phone number o ekɔ yi me ne lia na ŋlɔe aɖo ɖa natem ayɔ nɔmba natem ayɔ 93 04 38 alo +80 naɖeke wo kple ne blatɔ̃vɔnyi natem ayɔe zi ɖeka gblɔ be metsɔ agbe nye na Yesu ye nye aƒetɔ nye Yesu ye nye ɖela nye ye nana ŋkɔ o gbakple wo ŋutɔ phone number wa gbakple kɔ yi me ne lia nane eye woakpe ɖe ŋuti o gbedodoɖa woado gbe ɖa le tawò woado gbe ɖa kpe ɖe ŋuti o eye woafia wo woana wo tutuɖo vovovo ale bena nate ma tsi le Kristoa me esia yenye tsatsa nyuietɔ yi ke ne wɔ eye aleke be tsatsia ehia be woakpe ɖe ŋuti o ehia be woado ŋusẽ o le mɔa dzi eya ŋuti ye naŋlɔ ŋkɔ o gbakple phone number wa kple kɔ yi me ne le ale woate ma dze si wo nyuia nana woanya to phone number ya dzi +80 naɖeke wo kple ne blatɔ̃vɔnyi ne mele
afisia telling nelele purpose on edi radio godoa so that you natem can na hear. so nadeko Is plus 2 alofafe 3 ple blave fonyi 9 Adon 1 kone. 5 4 4 4 nadeko 9 2 alofafe ple blave 6 fonyi 3. blase ke voton It's a WhatsApp call, nadeko plene so you can call from Blackton anywhere Vonyi. in the globe. blaton fonyi The meka number fi again, kenelo tepe sia Plus tepe 2 kenelia 3 4 natem ayo alo na nglo message adode lekebe phone number 915 eye wa kpede nti o 444 ne na chi le Kristo ame 923. donc kwejilo welcome fuwa mo to le the dope eye le comme come c'est back que ready, soit sur le fiesi anwa ne si It's going to be held here ne tomorrow gbenda by le the fuwa grace of memo God. gbo ela bena ne chodo So ko we na expect Yesu you e kpache to de be here fuwa me tomorrow okataji by the grace eye of lo na God okatajo ne by so 3 agbo na o'clock Yesu ta Yesu and de fuwa memo enjoy the okatada la gbo me fellowship me ga ba tro fuwa the memo gbo children ko of God. me ga tro yi do gbo ko bena ma ga tro va yi ogbo ye wa kpere nchi wa ehia Please make sure be that na the so filling phone number wa na so your ka promovi wa zirika eye na yo Very, very legibly, Blasieke. clearly, voton nadeko plene preferably, Black let Ton it be Vonyi. done in capital Black Ton letters, Vonyi. please. eye nko ple phone number wa ple ko imenele aye nana ewa akpere nchi o Yesu Kristo yenye amenana me vuvu popo a check pakpa lesi e kpache de dole There lo will be a kataji special online Yesu banquet for all kpache de those efuame watching online vevesese who gave their kuhide lives to pepe Christ ke on la gbe Sunday, amea 7th Yesu August kpo nu senoji 2022. blibo eye nu More selesi details about bena aglonya these will ne be sent glonya to you. na Our haya pastor na will be haya delighted eye to na have you no sesere join this special adagbele nchi ogbapele ye banquet. penumenya eya ta Lagos Believers gede Banquet on gbedodorame Sunday, 7th August yide gbedodorame 2022 at various novi group so headquarters. eyi ya Time 3 fevie p.m. eye na de alole nu yo kata wom nele de alole nu mo kata me na no tere If you are apeto about to ape afonu receive your ye na miracle, yide please gbedodorame share your testimony with us. avafia ya via eye ofa Yesu the gbo a WhatsApp hose number ye pe being hose a displayed. ekasi Yesu nchi ye pe hose a ewo mo ya na You Yesu can also ye Yesu record troda mo your nchi video ponu pocho avafia of anchi your be milenu tu testimony ya poma and share with hose us de lesi via novi so hose eye na WhatsApp yide apeto and apon kume to Telegram. gbedodo dachi na be apeto ne kpo hose kele me wa na be apeto ne kpo hose wa eye wa wo na de na o le fiesi ya Don't forget that ayodo tomorrow, by the grace of agbronya de God, kako Yesu bronya de kada Kábíyèsí will be gbenyeji here Yesu live. bronya de kada gbenyeji And we're encouraging nukuvi every one of gbanam us, go nkuvi around nya wa town wenye docho vi and nya wo visit abroad. wa wenye nye docho la o And, ogba also, nyeme gale nu tomorrow kpamo morning ye me chi ape will me be nyeme aga tema some, to impact nyeme aga tema for ya the file ko students. oh Yesu Yesu program you cannot afford to dagbele miss. nye docho And if vi you onchi come alone, reach out to your friends and be here. The man of God will be waiting for you from 6:30 in the morning. echo ndia dodo elina Let's be sogavio gathering by 6:30 in the morning. Counselors, novi yide gbedodo dame are you through with afonya counseling? Yesu If you afonya are, lo Yesu just wave afonya your hand wherever you are, Alonya. left hand side, the middle tension side, and va then the pom right hand Yesu side. tension Yesu Please bronya de take ka your na time. gbe ne do afonya me We are not rushing Yesu over bronya de it. ka na Make gbe sure ne you do get alonya the right me information Yesu bronya de ka and bronya let de it ka be ko novi legible. yide Give gbe them their do da package. me yide gbe Those who do have da not me received to na theirs, Yesu be Yesu Please. meme they le must radio be ajibede nya mola no gbro no se ko nye chama soto nye dora nye chama dida se nye chama can't gbo afford to gomele me miss this Yesu special kasi chinye ne ma vo cho tension pe dolele tension va le nkuvia And if you are just tension here le for the afoa first time, tension you're le aloa invited ye ne by klibo your friends. no vi dogbera You can, as kede you're sitting gbedo down, dorame wave your kede hand. gbedo dorame Our ne le brethren over konjia there will see you, konjie ne le a and then they'll be able to amewa attend to you. echaraba You ye are a very, adaba very special adaba guest, dole no and we vi want to be dogbera in touch Yesu with you. agbo nyareka agbo nyareka ye dolele ma apote pagba ye amewa pe la me ase ye wonto wo la me ase amenana mi fufu popo ye nyo Yesu to ye pe ache papaji I'm waiting for signal if you are through no in gbedodo rame any no gbedodo rame section mega chikona o of the dogbera congregation, please.
Dogbera. You just Dogbera. wave your hand and that will be all right. Dogbera no gbe dodora ji. Yesu kasi chinye. Yesu glonya de ka ko glonya de ka da gbenyeji. Glonya de ka da gbenyeji. Me sebe na de me chiana memo. Me sebe de me chiana memo. Me fa wene na me raglo we ya to me leje gbo aw le wene na me sia me. Nku agbatofa ne yona donne. Pluba tofa ne yona donne. Dolele po me vide pepe alele tofa ne yona donne. Koko tofa ne yona donne. Yesu yo donam. Yo donam. Yesu glonya de ka ne nyela me na se. Yesu mele asionu pam. Yesu ewe kpache de dolelo kataji. Ewe kponu se de dolelo kataji. Nabe ma fo cho dolele asime. Nabe ma haya cho dolele asime. Bro dogbera no bi dogbera ne cha ne yikonji dokito wo kaka o wo kaka dokpo vo Yesu e ya kponu se e kpache de dolele maji agboro nyare ka eye na vo dogbera ne ple hosi na be Yesu ne kpo wo hosi a de hosi wa de gofie afafia ike o fare ye pe nu popo mere e de fia be jikose klipa de leme dokpe to do da wa me a jikose wa aje eye Yesu atore chu. Could you just wave your hand here? Meganglebo ne le twa gbo na Christo le fiancia mlonko orora to 93 04 38 38 la cheke vaton na de ko plene blaton voni ne le wesi afwa gede gbedodora me to gbera ne. Okay, in the middle there, you can see the signal. My left and my right, I'm waiting for your signal, please. Pastor, egbona, adogbeda litao. Now, No mo popo me play tihosi. No mo popo me play tihosi. and you cannot miss yours tonight. You cannot miss it tonight. Nukunu pe gbedodora gbona. Le ma chichi me. Word of the man Eye of God has nukunu wa been confirmed in your madepo. life. O ma o You kaka cannot o fo pray tra back ko na be me empty po eto na poto wa kokokokoko. Na poto wa aho. The man of God is Ayoto. ready now. And I believe Pastor you Sogbe. are ready. Pastor Heaven is Esogbe ready. me kwese be o Have cha your ne Sogbe. miracle Eye tonight. jipocha Sogbe. And everybody Le nukunu wa said, amesia me ne globe amen. Who will be the next to give testimony? Meka e jadi dase ala si agbe o. Meka le dase digela si agbe ha. Mebe wo ya. Mebe nyama gbon lebe ye ya. Nukunu agbona na o. That centurion Ne kwa abafia ya. said, Abafia ya de. Ebe gblonya de kakula. Yesu enya ko e na gblo. Ye ko nye dochola pe la me ase. Eye le fiesi ya. Nu se penya. Ache pakpa penya. Fofo pakpa penya. E gbona na o. you will be healed. Na kpato yoyo kokokokoko. We're calling healer. Ah, we're calling lele yu ebe apeto alo, lele yu ebe doyolai, lele yu ebe ameke nana me fofo papa, ne ibe nyatia, edo evado gbo edi nesekwari, nukunu wa ye mavado, na ko aside kaiti, eye na so filia so dade dolele achi, deaf, dumb, ne ibe person there eto by your side. ekuna me aye enye mumuni ele akautire so asi dadeji na nkuvie gba na ore ye mele nukpamore so asi so dade nkuviaji apisi api ke dolele ale le jakpo doyoyo Ready? le so gbe a Father, fofo in Jesus' le Yesu name. pen come God, you are the God of all mawu power. ewenye nuso katato ewenye nublanu kpola ewenye lonlon pe mawu ewenye mawu ike wo na nukunu me do gbe dale amesia meta amesia me ke do lele de le yepe lame adika de le yepe agbeme apeto me do gbe da benade de doku ofiawo yodo nawo le Yesu pen come Here, right ameyo le radio agbo on the radio, ameyo la peme over the ameyo le kanji television, ameyo le tepe fofofofo ameyo le juta
ame yiwo le togo ƒe anyigba dzi ame yiwo le xexea me godoo mebe ɖe wò ŋusẽ ɖe kofia le woƒe agbe me ɖe game mebe yɔtɔ ame ɖe tu ka ame ɖe eye naŋe kɔkutso le ame ɖe ƒe agbe me eye nagblẽ futua ƒe dɔwɔnawo le woƒe agbe me aƒetɔ medo gbe ɖa be fifi la le nye ehradzoa dzi wɔ ŋusẽ ne ɖe zɔ be ɖe nukuvi yiwo gba la nukumawo ne ʋu ye woakpɔ nu le Yesu ƒe ŋkɔme ame yiwo toku na wo mete ƒona nu ko xɔ wo nukunu le Yesu ƒe ŋkɔme ame yiwo susu tsaka na wo ye o dzadaba medo gbe ɖa be adaba dɔléle ma ne ƒo teƒe agba adzɔ ewo yi ke agbɔ feto me te na wo lokpo o xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔme alele do ko le teƒe ma le Yesu ƒe ŋkɔme xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔme cancer abi makumaku xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔme abi makumaku le dɔme xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔme ewo yi ke dɔléle ele woƒe dzime edzi dɔléle le ŋuti o aƒetɔ ne ka asi wo dzi ŋuti eye nu sia nu ne nɔ eƒe teƒe nyuie ɖe le wo lãme akplɔlui ewo yi ke ɖo vo akplɔlui le ŋuti o ne dzo le teƒe ma ewo yi ke eʋu sisi dɔ le ŋuti o eʋu sisi dɔ ma nu ne tso le Yesu ƒe ŋkɔme ewo yi ke vevesese ɖe kpekpe yi ke le woƒe ŋutilãwo me aƒetɔ ɖe vevesese ma tso aƒetɔ medo gbe ɖa be ame yiwo le kudonu meka teƒe sia teƒe yi ke wo le o agbe ne ge ɖe woƒe ŋutilã me tsitre tsitsi ƒe ŋusẽ ne ge ɖe wo me agbe ne ɖe wo me fifi la le Yesu ƒe ŋkɔme afi sia afi le teƒe sia teƒe dɔléle ɖe kpekpe le ame ɖe kpekpe me aƒetɔ la ƒe asi ka ŋuti o fifi la dɔyɔyɔ nye tɔ o dɔyɔyɔ na ame sia ame gaɖeɖe na o gaɖeɖe na ame sia ame fofokpɔkpɔ na wo fofokpɔkpɔ na ame sia ame aƒetɔ na be kpeɖodzinua ne va me le teƒe sia teƒe fifi la akpe na wo aƒetɔ elabena menye be ne wɔe vɔ le Yesu ƒe ŋkɔme medo gbe ɖa le. Eva me. Eva me. Ne le to ɖokuiwo kpɔ koa nakpɔ be nukunua eva ɖo na yi vɔ nukunua ya va ɖo vɔ. Daseɖiɖi sɔ asi o daseɖiɖi ɖe le asi o